Pagpapawag ka dyan sumungo kabakraw ka dyan ayok day. Pagpapawag ka dyan sumungo kabakraw ka dyan ayok day mo. Ka dyan daw dekat ka dyan ka dyan yati ka dyan iklam mo nginom la berkoy ka dyan por ka pamita nginom la berkoy ka dyan thong. Ada kamdan ka dyan pensyat po na dir mo. Banya sumungo ro ka party berok kowe. Mo ki nong iram dyan party na ro presiden barang ba. Ratri shtam do kata ta mo bangasa. Matali pada ngasunggu pelat, iki pat ba, iba ciet dia kena orang kejungi, pat kiskem kejung buat hapling, mau kepisah ke belah teh haki, hendak ngasunggu ye, kipat bang orang kublai shibun ko kipat bang nong cukup meliam konsumensi, tapi ciet yang ketika sini pakai jingjob, kamde ke jingjob kejung ketika jingjob cupi, pat kumpa pilat ciet yang nak meliam konsumensi, ngan ai ngan syakri hok, syakri pakai cat beliau pakai syakri konsumensi ke bah pipi penjob yang pakai ni ke jingjob mau buat kita ke baklem lah pada kesan ni rumah. Om relay ngade ke MDC ke jompi ngade ke mo ngan syakri lang ye pi ru unju wat nom sngo dia wat nom su e ngan nom le silang ye pi ngade baro pi de ki jongi mo baro pi de ki jonga kublai shubu halor kata susun e mo i bo ong kumta namar ba habang perkhan ni de ki parado parasnami di khasi nong le si gadon ke jing dunamo ke jing much perkhan mau bagi melawan perkat kamu cengai, demle le dah ngai scam nani si kamat makiru kin suatu, pengidi keju kejat benda, bani iya je kiru lagi kiran kumta, nimdan halor jing kimo kedai tangga jing slip of tongue, le si mo kapa kibaklah ndai ngai scam pat, manang ni si kamat nginya intrai bantai ya kejat benda ha penong rim cukup hok pat kejing sisa mo, pat le si dan ki boong le ki bompat itu ke kerteng ke jonga mo, aku apun itu ke kerteng ke jonga si kiru, mo ke kerteng jonga di ai pantaplin, fling do asa hati halus itu, mau kublai shibun, mau bang aku dia ke ego pi pikiran makan dengan ngej akan kesini pila itu mau yang mengadai ke kandidat mengadai ke mau pi kenong job juga kembali konsumensi kublai shibun. Kembali aduk mentang dan i kadang bun bagi jing sadin akan development gi nagliang tu pi ke i mat ke ba ong sana popin ra akan tamme karoi ke para ketika konstitusi. Ha ka bai dei karoi ke par bun ki mat mo ke manifesto ke bangi ngila ke naga parti pengin pendap hoki katamu tama pengin pet ki bentabun ki bagi dang live behind mo kita dan cedin kini ki ka konsumensi ke cuni ngin pen bhai kita pengin trai ke wei par ke wei mo ki wei pengin kentiu kumnu pengin kentiu ya ka snong katau cokam liam konsumensi padru hak bai dei bagi chat bendiru inu ino itu long ke puram ni mulai bang layo yang ni jingjap ke jingjap ke jonga kemudian ke jingjap jonga dari ke jingjap jong baik lah jong mau karang konstitusi kata ketika ke bang asutu nak bawa ni kalau pakai dari ke jing stress sistem tang mengamurai dari ke jing stress sistem jong kipat ba ahi kita sistem nak ta jong dan member kidan sistem kipat ba kamtam kilong kami. Atau sim nak kerja job nak kerja job lagi silent vote sebab sim nak pergi ke don buat no. Yes, ya kata no doubt kerja sisa kata ki silent voter dan ni benta joki ha ka job ya ni nama tak semua ngalek serum seneng ro ya kendo pat ngasutu ya kata jing trai jong ki jar no kelam ka jing tip jonga reki ki don ka benta trai nam ta jonga te kan ni borok ketika jing umdai tang yo kan ni dia ka jing kam tam ya ka Nanti maka dia pergi ke kantong jong komposisi berterus ke kantong. Kau kalau bawa pun persa, dia yang berposisi bawa PNC, bawa sekolah ke beliau, bawa ke sini, bawa ke mini. Kadang kata hot kat doubt jong ki beliau definitely kan dan hadian belajar kita program rai to melilai kai kadang kita punya bala jerong ni nganu panam nomor boleh hapring kini ki bro ke election ke banga ngaya ke camping hak ji kendu bagi beliau kam sumtan kanu ke jingwet wat la ka dan rai kam dan ke jingwet hak jing ade jonga pat kita ki nong sonong bat ki nong jet jok 18 mau khat untuk kam sumtan kanu kata ka jingwet nak kaliang joki te hak ka cukup poru kumbang ong mana ketika jingtrai sistem joki kabla pelang ini jawab ni tekan ni ke buram kali saporo pat ba ni joka itu kamu kai ke bangadon sin ba cuma so ya ro ya play nak buta ani ke jingya dan tiga jonga ke so ni ke kamfla ke jong play don nak buta pan penyai ni ke jingya dan fi ke ba niat nak buta ke election MDC kadai ke kamba ke jong play boleh nam da juga bangan poi kondisi ke thong tadi ke ba
ngadon to jing snow ba kaman sim ka chunga Kajing ya kun jupi hantai kalau keberjenjaman pihak ni pun persak ini dan beri minta video ini kajing jok kai mat kita kadau. Mas ngau baru sekitar saya keren ya kan dia bagi pada juga mau perlu kilong di bawah diok ya kajing percaya kajing percaya kan kompani nanti nanti kapan ciat jadi nomi kemata ini di election dan ini kan dia di election lagi ya kajing stang ni cuki banyak senang cuma mau perlu konstitusi cuma ban snoop di baik nadu kan ke MP election ya kapa ladang kena do ketua por ke cingkrei cungi ke batang kerja macam yang cungi BBB Reiki ai do ke bot ke bar ko ara jartam la untuk MP election pada semua bakan ni ka dia ke cing sedang cungi cing sufu cungi pai ba pada semua ai ke buram ke kram la ke benda cungi baro we ke bang la pencet tak kadai ka cing sufu cing simpang pada halandat cungi tar semua kadai ke bor ke cungi dak curang udon rengkat na ke benda cungi ban pencet sufu cungi kadai cungi keban pokok ani kapor subai ngo yu play try kra play lam part to pala don kat ni nadu kasing kong ni bagi ni ki al play nai che anti tungi ni kon ni election adu kan ni sni ba ni yo man ket so chung 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 Ini kajing ya kun nanti ka dan kini ka expectation yo oh nadu keban kong kesni ni la don lepa ka cingkerman Lembah kecing brainstorm dekat bak parti kino enam cuk parti 20% barang bak cuk parti kino enam baro bak pucuk ya kecing don dekat cong i MP badan dom cingi bak kecing sopran ila don cingman panadu pan kong kesini mon boy sha thong Kini kita gidam ba belum ba kipat ba sama seorang kan tu dia tadi. Kedau bak kedai halo ka nong rem cong ka parti ke ba ila lech bai ba lembah ni aus dam lembah ni au klik election ni ui bal ki pai ba na kamar neng mat ka sok kam konstitusi ki ai ka china ki pai kmat sing parti halo ka nong dem ba ila lai tempat ni au klik election Nah, seperti kita jimat konsep tu kita kira dan kita konstitusi. Kidon sipun ba kimat ba kum ka parti kum tong ni lech pai ba aku de ba ni ka election MDC mat ka ba kmat kalong panwan ra e ka sesar khada ko kata ini kemat ba hakmat Nadab dah kami siap besok meni kau tanya ayu saya beli la ai ni ketika sini wah boleh cuba kita kicing boy kicing ni ngai ku beli duit kipai ba trong ka một thằng đi je bola yang suku kibla ketat ekor trong pisah kibla ai ni tak kicing kesah warat ba ketika election kami siap tadi soal saya Kadang kejut kena babon dia nak apa ke penyiap pun wei nak bah siapa lek kai puji le tu unik teri ayu apa di sekolah tu. Boleh. Tak ada kecil kena cuma. Boleh. Ni ya kam tak lap ni tak ada zon. Iu hidup man ui ki pai ba iu kubor si pai ba Ai ku beli pai ba kila. Ai na tak kecil kesan ke perak ba kini ka. Keti bom ta. Ngiru wilayah Tristom dalam nak kubor ke parti kelak. Bermenai keteng jang aku kandidat bat ki pai baru respon ki kepiang ha ma bakat sebengilan ki pai ba ki la pai mak pas kan ke parti juni la sania pai ke parti juni bat ni kerman ba kinang nya sania susu ni rukum ki kandidat ke parti ru inang ya Tristom susu mah ni kwa ba ki pai ba kinang ai ke jing sania hadu ni senam arca aku pra Bak besok ni kalau kena kerja job ni mak penram tu MLA penram ro MDC. Dan kecingnya le tinggi dan baik job barang mah kata ngamun tan kana no cingso dikipai bahi kila bisa kila ahi kipai bahi kila ahi. This is the final result for 7 Melbourne Road.